Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kajantia National Council hakani kasngi kalalet ban ajing kershan nang kaseng HANM hakaji ki balapelong da kaseng hanong ba Delhi bandawa na kasorkar India ban pen urlong kimat jing dawa iba kentop ya kajing pentrai kam ya ka ILP ban penrung ya kaktian khasi ha khrenet ka bapra ban penbet no yo put usam hapreng ka jilla Meghalaya bat Assam haba ajing kran menta kasngi kalai tarik unai wing arajar arpulai uba sambor miling do kumu presiden ka GNC loang bakani ka jingya ki kandai ka bansa kan mau bat kadai ka jingya ki na ka banta kari bat ka jat ben rio shu uba sambor mi ula banru ya kaman ha ka baya de ka jing sa teng ban penbet ya uput usam ha ka ju ka por uba sambor mi ula kenturu ya ka sorkar Meghalaya bakan shimkhya ban penbor ya ka sorkar India bakadai ban buram ya ka resolution ban pentrai kam no ya ka ILP namar kumba kalong ka sorkar India kala dep ban pentrai kam ya ka ILP ha ki jilla kum Manipur Hendai kamsyam la penteri kami ke ILP hapo Meghalaya. Kene kelong ke keban pensa kenal lene keban pensa lacur ya kata kejing dawa kejongi kumbangin supun kemau bahaka kat kendai terik Disember arajar kat kendai ke Meghalaya Legislative Assembly kal depas ya ke resolution ban penteri kam ya ke ILP hapo ke state kejongi ke badangsa mentah kalau tanya ke sorkar India bahkan menteri kami akan negaan apa ke jela ke jongi ngiwanang ne dah ke jing Skopje nak minta ke daupa dausan jong ke ribat ke jat bendu ngiwanang ne ban kersan ya ke resolution ke baka sorkar kalale bagi kuaru ya ke ban fa ke message sa ke Meghalaya government bakin Cynthia ban pembor ya ke government of India ban buram ya ke resolution ban menteri kami ya ke ILP apa Meghalaya ledang ipet khawar jar ka kendai ke sorkar India kalau menteri kami ya ke ILP apa Manipur hadre ke jingkali kalau minta balai kane ke government of India kam menteri kam ya ke ILP apa ke Meghalaya jongi hawa kadang ke jingong ba ke Meghalaya ke transaction state na kata kadau ban menteri kami ya ke ILP hadre nganong ipi hakane ke pesta technology bangila ban apply barokot online kanam dan jingta ya kata ke jinglong bakas state ke jongi kalong national highway ban kena kon cuai state nomor ngila ban le online ya barokot hendrai kade ban bet ke wadon kam kalong kata ke political will ngi kum ke jat bendeu ngi don la ke jong ka history lado ke por ki parang kila buram ya kata ke jinglong kerpang ke jongi ya kata ke history ke jongi hendrai ngi siasi bamenta ke jat bendeu ke jongi ke dan apden ke jingma ke baklau bang iteng namar share ya ka border ke jongi ontang bat ke asam menteng share bat ke ri Bangladesh ngi nak proses ki paru khar muslim ulanang roy atau keri ke jongi te kumtang dan kam ya ka ILP kenang bakan yada ya kata ke jinglong trari ke jongi kenang baka pateng ke bangsawan kanlong ke basngan ngimban kata ke jinglit ngimban kata ke jing persa ya ke jingwan jong ki pri pana bar state apa ke jela ke jongi ba the government of India hakito ki par pangidang don apa ke Assam pergi diwat ya kata ke Mikir Hills ke Garo Hills ke Jaintia Hills baka Khasi Hills kila buru ya kata kan de kisnang ki bahaba pa Khasi Jaintia siapa kata ke Mikir Hills ha kata ke 1951 notification handai kane ke de ke kabuba ya ke government of Meghalaya bahkan pandang ya kita kisnang Khasi Prar kita Khasi Jaintia jongi di badan sepa Assam mentah ke jingkali ledai tineki kisnang Khasi Jaintia ke sepa Assam hato kilang praine ya ke kendau ngiri ke baca apa barak wali ke baca apa Assam ngiri mentah ke sorkar Assam kala ben be hakano kotor